boruak alare hlei thei meu lo funds tela in digna mu nge an phut tla chi a phena thudik oma an rin tlat hi an hai chuak thei tak angem o juni sompali a Sushant Singh Rajput boral atanga ni thum nu a local advocate Sudhir Kumar Oza chuan Bollywood chalok zual heng Salman Khan Ekta Kapoor Sanjay Leela Bansali Karan Johar le midang te ho chu Bihar ko ta Sushant thi na chungchang wang in an laga thu boi alo the lut amai ro chu Bollywood big wing telaka complaint thelu hi nilai ni khan Bihar ko chuan anola hi ko lam thu nei na phak chin ani to ti in Chief Judicial Magistrate of Muzaffarpur Mukesh Kumar chuan a pai chuak tamia mai Sushant thi na hian Bollywood actress Kangana Ranaut atong chuak na sa hle a nepotism tongkam aron lar pha le local advocate Sudhir Kumar Oza in FIR a register po khan Kangana hi witness atan alo ziak bok ane